Ichilukahnali lob Yucatani, yan manal tancho mukumilloni lobe, hebishulak makobe, sansamal kumeyakob, kushokob, kukonolob, kumanob, kuwayakob. Vale keshbeyo, hachyap kachkinob top sabo. El tilebashok abeti alukapak talikaja, le teje que las chiculil, hebish radio, televisión, y el periódico be. Behlai, le baloba, yantiobo muk el tialu atantikop le makoba. Ukalbak pachil unos kahilkwe, yan yap kachmakop tanigmaya, tumen kutalop titanshil kahilop, tialukashantu kushtalobi. Keshbeyo, le kuchilo tsaiku yokelto bashku yuchulo nan hebish le kabe tiobo. Tupuksi kalunos kahilko Yetel 2000 watts. kukuchultawi kinal yetel mayatan Yol y 810 TAM. Lejela Kuk Eshel 6 de junio tu Kabel 2005. Y que el sistema Razae tu casa el tumme meyasti radio. Machen yetel el nuk besaji. Yetel el kuchilil utial mayat a. Mirati ustimich escucha in que musical comentario, chico vale el locutor. Entonces, ahora sí, porque en manti la nao te calle o que tu yuko. De hecho es que tu piquiola un meyayol y Pues malo tu men te adelanto te maya gana cabe tu un beta le bueno le difusora veo que panaku patak mutu le maya anak más prosperidad de maya ka patak tu kangulao la klikutano te lo kan so bulao yo mutu le maya Bisha que es le me acubeti kioli que tre maya tano achik abet wa katulikesh ma bishbash katulikesh tiola achik ana le me acubeko Cara, tu hahile kana le me ya le coméntalo tu me ya más wow tu usmaba un matu anangale pero te le momento de ya tan kuyar pato de que kabet ka pas me ya más ahí tener bastante touch temran ku kala que vale te pues mac o le pues según de kabetu menda uyal pa shane me yo le que las me ya kuno taso me mac o le rayo yo y que ya bash puede ser un tasik tito capaz que hoy bash ko sing ala ti le radio Son de escuchar tu licana le me acubeko. Pues malo canan me estén por ejemplo si tengo algo que me le más tani o practicar con le extranjero sobo que to maya no entonces eso es tiene que ver cana son de eso Benedito pues si kanan tu men inshallah tu men no me tu sacache maya beta kas que yo cabe prosperar más no cabe prosperar kapatak tu ne maya mutubu ukane le para lo kusilo bora kapatak mutu le maya tu men pe idioma yucateco yo lo cabe tu kan le maya Tupuksi unos kahilko kukuchultawi kinal yetel mayatan Yol y 810 TAM. Teyanech ichiru fukseka de México. Ya más ya que es mayo el maya pero gustan
voy a que ve felicidad ya le yo digo también bueno le estación que sokuika uga hatsi que shima usatele también está hatot le consejo que mako kahilobo los causes lo yuko también cachatus ya valo putasi tupach también le hola mao le Angela ya Ichile me yakop kutalubetik radio yolik, kubaita la chenchiketik, nok besakop utial mejimpalan, tankelen shipalalop itel chupalalop, kolelop, beishan le mako kubinop tanshel kahilo walumo utial ukashtop tummen kustal. Tulaka lekela, betan yetelukimak olalil le mashop kutanov, le betike hachko yubal tumen tulakal mak. Tuxutal kutukuli le meya. Ishta tuklawu betal pekuchil ichmayatan, kesh pekuchil tirare. Tuklale kela tumen ilik yan jabalo kabet alik. Chimbale yankin ken mansa ichkaslan am lekela eshe. Matu mansa hesh bishtak al. Yo la lelo tukla basten matu hekata ekuchi tush le mako anik mayo alik le bastan tukli utsokole beishan anchalete utukul beishan lete ingeniero laris lete beishan uyoke buka malo buka kanan kabetu ujala kansa le mayatan mau herita mau tupsa le mayatan ya tulaka le mashata no yubikon kut ankol le mayo ki payat antiko tiletio ka beichahak mau sulak talo mayo kau kans tiulak alalo tio mehem palalo machele mayatano te lukansi tio tulaka le bash le te chivalo tu kansa ton kabet mansik tio te lu mau tupsale le te balo yantito yete le masho ku matut ankole mayao kao chimpolto kenu ju untu matanut an maya untu kole mau tu kliko ai otsile mako ma tu menjanja balo uyo hele mako Tush hokol tukilu tsawal chibulu wa bahta lintile mayat anichi radio esta yol ik. O coche sistema rasai man wa hai habo kan beja le teu le meyaha. Man min oli kam el habo ka kashantik sistema rasai ka he kapta pe kuchil ich mayatan radio ich mayatan bale ya bach ola ya she tu men le almat anilo le cabo de comunicaciones et el transporte bo macho sasi kun move ka anchago pelo chikul radio ti etan wa ma ich kaslan tan wa españoli tu me no tu gul catch bine ach uche ka beta be almat ano u betel ka radio ma ich españole he u chava le telu yala yana baso tika manu kani ichile baso kusete almat ano ka tu ka u kespa le bahelo le betu chiku beta u yanta radio li ko chembashe tani le kesh betu ma hach hetsane almat ano sistema rasa uhe kapnatum pek silo ichmayat an ichilupe etilu chikul radio yanti ukaba XPY foro 680 tikahi masha chiash takbatum te yashu hatsile mayahi ichmaya takba Miriam Witz mai utsokolega takba Elisa Chavarrea ka utsoko takba entuteni lechebe lukobe te chikul radio hello 810 AM. Kumeya sansamal yetelutukulil utsay kumpel kuchil tushku yubalutan mayaka. Hotenesha woko teshlepash kupasha waitulumil mayap. Hotenesha wuyesh lekchankay kobeta tulumil yukatam. Tulaka chupalko pesgoa leken yubukale hatchotspa. 810 AM Radio Yolki. Kukuchuta original Ichmayatam. Yetel 2000 watts umukilumeya. Tuna el sistema raza. Yantumejil 62 y 63 yetel 65 Natsti ukiwikiljo. Kukahalumeya las 5 hatskapkim. Takla 7 uchinilkim. Intantu yol i.